हेलो बंधुসকল मैं कृष्ण भूमिश और आपलोके चाइ आछे मोर यूट्यूब चेनेल एसके ब्लॉग। बहुत दिन पर आशा आछिल मोर ब्लॉग मैं जीतु मैं ब्लॉग ट्रेवेलिंग ब्लॉग भिडिओ बनवा आशा आछे ताके बनाबगे समय होवाके ना और मोर माने इमान जाबतीय सामग्री एतियालेके बर्तमान मोर जा जोगार होवाके ना और मोर थाकोते ट्रेवेलिंगर कारण बर सा सुविधाजनक मोर बस्तु तेनेके नाइ तथापिओ मैं आपनालोकলৈ ভাল ভাল ब्लॉग भिडिओ देखुवाबले आपनालोকক चेष्टा करिम। আজি और विशेष देखुवाबलगिया तेनेकुवा बर विशेष नाइ। तारपिছত इने उलाई आहिलो और धरक आमार या गाँवलिया परिवेश देखिसे और मोर लगत आछे छोटू। तुम्हारा नाम बोल दो। माधव। এইটো হয় মোৰ লগত ইনে ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছে মাধৱ আৰু আমি দুটাই ওলাই আহিছোগে। তো ফাইনালি আজি এই ব্লগটো আপলোড দিম আৰু তো আপোনালোকে যিমান পাৰে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছো। তো এয়া আৰু আজিলৈকে আছিল আৰু মোৰ বিশেষ ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে ধৰ মই ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো বহুত। तारपिছত बहुत दिनলৈকে মানে বৰ এটা ভালকে টোপনিও ধৰা নাই। बहुत दिনৰ পৰা মানে ব্লগ আপলোড দিম বুলি ভাবি আছো কিন্তু ভাবিয়ে থকা হৈছে কিন্তু ফাইনালি আজি এটো ব্লগ আপলোড দিম। তো পৰাপক্ষত আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলো। এই আমাৰ চাইছে আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু বিশেষ আজি একো নেদেখুৱা কিন্তু মানে यार नेक्स्ट भिडिओत मैं बहुत ভাল जगह एटात ब्लॉग बनाबले चेष्टा करिम और ভাল कन्टेन्ट एटा माने क्रिएट কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাপোर्ट কৰিব বুলি আশা কৰিলো। धन्यवाद।